Hallelujah. Kaito kaham. Bini khairok ma, bini hamzak ma, kubui no pai flya chini lang mau. Faidi, tini bo haina hai jora kaham. Kaito tomuno riyak he serapsa 1 second pano jeng manani jogoya. Kaitor hamzago kaitor khairogo. Abuni bagino bebak zora wono seng zora kaham baike khak sangai tong thogoi. Keplai ke seng yapri shawi mano. Hallelujah. Fadingka sek zora kahaman khaba belai tong thogoi. Khapang serangai. Abakhabi singnya hamzak mung baike jengkai tono hambai relayana. Father, thank you so much. Afa neng belai kaham. Neng asyik ke kaham neng senok ko kibiya giyobuya kaya. Nini thani bebak ya faru. The body of Christ obo nini ministry se. Jeng koroksa seng bai thangniya nini se nini nukung ni se. Seng sakni pan bai yapri shewi keplai yang imanya nini fano simise keplai tongo. Afa nini thani ya faru. Nai tongnai khlai tongnai koroksa jotuni shakadin thui kathana sarsao. Hamba yafa neng kathar khlai kya neng kaham khlai kya neng mazra krei khlai kya. Neng bai kerengjak rok boroni bagi mazra krei kya. Jeng neng bai ni kerengjak o subrai abon bagi chini mazra krei kya. Nin thani bebak yafa. Nin thani bebak yafa. Afa neng belai kaham. Ozora ni kok bai kupulung khlai di. Thank you Holy Spirit. Nang coba nangi logi tong mani bagi. Keplai Yesus nung bai kafa. Nin thani bebak yafa. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Fading ke zora kaham, belai ke zora kaham. Aboni bagai jafru phano zora kaham mano kaitoni kok bai simisi kupulung angdi. Jeng waire waino elam bago pori layo. Sengsar ba salsa kamawi thangnai komori thangnai. Tongrok nai le kaitoni kok se, a kaitoni kok bai tongnai rok se. Hallelujah. Nang tomungno daily kaitoni kok khanamani bai. Khaksangai tongo, khasrangai tongo, debo keplaingai tongo. Hagis nini testimony share kla di comment section no. Nini testimony no share kla di comment section no hake je pori nai rok, je nog nai rok borok ba hamari mansiteng. Hallelujah. Praise the Lord. Tangi hinmale Jefferson kaitor chini langmau kaham khlai mani abono sakhi ruwo. Loko seng yani kaitor kaham na diana bah ke bless khlai ke. Afro kaitor ni mung belai kusuk ke. Hallelujah. Belai kusuk ungo tei bini mung tebo lobzago. So jeng kaitor besanam jak chini duty tabuk tamun ke kaitor no to seng mung sa rimanya. Kaitor to bebak nangmani sung roi tongo. Tuma nobar, tuma satung, tuma camung, bebak, jenang mani bebak no kaito roi tongo. Haga seng kaito no letam roi mana tongba. Mungsesek manai kene seng rena ni kunpan kerecin taniwo. Bebak kaito ni mangse. Pia hambai le seng relai mano. Abon bagen kaito no tomo bless klai tongo. Neng tomo kaito ni a khairok mawo, kaito ni a kok bai ke neng bless ngi tongo hamari ngi tongo ke neng share klai nin testimony no. Kaito ni mungno kutsuk klai di. Hallelujah. Praise the Lord. Mungsari manya seng pia hambai le rui mano. Seng hambai re layan. Hallelujah. Praise the Lord. Naidi tini kaito hai kaba namni sanai Jeffrey Fano seng osung sar achai phayo borok ongoi mane kaito seng no osung saro achai ruwo ba osung sar seng tini as a borok hisabe Kwthang tongo. Tiri kema borok apa hakin wan sugo ani life ani icha. My life, my wish. Apa hakin borok salayo tei to botong layo. Naidi Jeffro sangni mucungma kupulung ungo borok bipodok layo. Okay. Tei tomung no borok serengnani naya, pherengjak naya hanke bo borok kebang ma bipodo thangi kelayo. Abo jeng kebang ma chini mokol bai thang gana gini seng nugui mano. Hallelujah.
Aboni bagay na fadi jeng tini osrungmung rong no tuina temo kuthok ke bujila yana Proverbs PHRWNGMUNG 12 Proverbs 12 To learn you must love discipline. Hallelujah. Kebang ma neng serenam mu cungui tongui mano. Kebang ma neng kaham nam mu cungui tongui mano. But saiman di neng tomong no op discipline op PHRWNGZAK ma rok no. Neng sak nangzagya te khananani naya hanke abhai jaga neng tangi sogui nai belai kirima singsa nengaran ongkhori pun phaiman gala. Hallelujah. Jepru borok khoroksa kok khlayango sengtam salai PHRWNGZAK besa. Okay, PHRWNGZAK besa abhai ke seng salayo. PHRWNGZAK borok haikaba gereng amahai borok rok belai keno mosangjak tei khom sengma tongo. Jemon gola tei kupulung pupagya gola tei kisa pupago honjak mani hai. Jefru gola tei kupulung belai keno siring tei bini kuno disturbance bin thani nugya. Ba jefru gola tei ordek half afro pupago yang waisa ka haike tam nugjak belai keno ligela gai nugjago tei yang bo kesaro Lige lagai. Aboni bagan kaitor tam musungjak seng kupulung engtheng. Jeng keplai engtheng. Jeng belai hamsa zakhe appreciate kaitor abon musungjago. Aboni bagan to learn hani sau neng tomu serna musungo. Abai kupulung jaga tongna musungo. Abai keplai jaga tongna musungo ke. You must love discipline. You must love discipline. A PHRWNGZAK mano. A dagizak mano. Abon neng jeseke pano mahamzak nai. Hallelujah. Praise the Lord. Neng tomong na abhai PHRWNGZAK maro na hamzak ya zoli jago. A PHRWNGZAK maro na neng hilik poza angjago hungke. Tik mungsa khlainya kere. Te mungsa khlainya kere. Je jaga neng ajagan tongnai. Aran neng tei ago goi manja. Je thayo neng aron tongnai neng tei arani ago goi simanye tangi bera PHRWNGZAK mano neng hamzak ya a PHRWNGZAK mano neng poza angjago. Hallelujah. Kebang ma jefru army join khlayo. Alai khatung khaja beton mansi nai. Ba jefru discipline ma tongo. Jefru training ma tongo. Jefru lots of discipline. Kebang ma discipline. Haitang de asak basa de asak kisa de asak khabrum de. A discipline jefru phayo kebang ma borok hozo mengya sojo khlai manya. Thut to ba haisa krene khlai katamo. Pur khari phai payu. Aba hai naroni kami rogo bongna. Ibenani kami rogo bang nogo. Puila hanggang ke belai excitedly army join khlai kya. Jepro discipline, jepro training aborok no face khlainya ni nangkha. Belai tek to nangjaka, pozang jaka. Yakari kai phai kya. Tonging lagang. Moani bagiya. Naji je jaga wo discipline tongo ajaga khom mosang mung tongo. Je borok discipline no goshui nai mano PHRWNGZAK mano goshui nai mano aborok asa agok nai. Hallelujah. Praise the Lord. Nai de tini jeng kebang kugno kebang ma film star. Okay. Like sinamao samong klainai film industry o samong klainai rokno pa nai thok mani henlayo. Okay. Nai di borok ni deher ni safe borong ni dehe ni goro no naithok khlaina thangtini o busuk discipline tong dakti basao workout khlaio samung selective sao okay thumani ozon khe thuo bebak thangla su khlaitini o bebak no borong ni discipline time tongo abon bagani borong ni a body a figure haika borong ni lifestyle bela naithok ke singnogo tangimla ajaga discipline tongo okay koroksa fozi bini as a training go tongmani a discipline tongmani baga bini sak belai nai thogo okay nai di jaga discipline tongara nai thogma to so tongnai ara mosang ma to so tongnai hallelujah same Christo bahai no
Tini kaitor kebang ma lama tui kebang ma kok keplai baik kesuno perenggo. Pia tam nukzak. Goshilaya akok no. Goshui nai manya kok no. Orle ngelak orang sakni musung ma thiapa sinai. Orle ngelak angorani sakni thiapa sinai. Aba haike borok excuse khlayu, compromise khlayu. Amba kita mung je excellent program musung jak mani kaitor nini ani life o. Punungui ma yang itango a discipline no goshui nai wngma ni bagai. Hallelujah. Praise the Lord. Kabang ma Jeffro seng nugo pa boss mo hayang itangka bini life pa belai kono kom. Nanti neng sawi siminda tong nai nakiba as a kom life nini bodo neng klainai. Abu sih. Tolautam sejak tongo Proverbs baroni egono. It is stupid to hate correction. Frungjak mano je nasle jangnai rok. Frungjak mano je tamnai sajai gyangnai rok. Frungjak mano tekto nangjaknai rok. Frungjak mano pojangjak rok. A borok rok tam hun stupid no. Mane klaisa ko ba kya phakwa hai ka ba tamnai sanai bwtwi. Frungi tong no. Okay. Hai pano neng a frung mano se jai se nangjagya. A frung mano neng tekto se nangjago. A frung mano neng poja sengjago hungke ba. Titam na tong ba. Tini tiprasa hanjaknai khoroksa joto no kaisa wana jaglai tamo. Tamung kho sikla salai ro. Tamung kho ok khlai fuileng nai ro. Tamung kho ko tomung sitra tong nai ro. Tamo ama aba ki kaisa belai keno wana jaglai yo. Reason tam saide man. Reason obono gobangma borok rok jefro ma phabai phurungjago jefro okra sakra bai phurungjago abono joggo phan mone khlaya dat nang sabana ro sanai aba hai kaisa amna only a fool despise a parent's discipline whoever learns from correction is wise bwtwi rok se okra sakra phurungmano haikaba ma pha phurungmano khana tokjagya ngo sajagya ngo sabo bwtwi rok even ang kobangma borok rono nugu jefro khoroksa sajago pa sabneng anaro sana heke ani life ani ichha nirkun adhikar kare kutolik aba hai attitude khoroksa ma phano bórom rnai borok khoroksa ma phani kok khnanai borok bini life kun dino sitrama mosangya oroi poroi abahai ungya nang kaham ko observe klainai di je borok buma bufano bórom riya je borok buma bufani kok khnaya je borok buma bufano joggo mone khlaya a borok ni life je suk phano unnoti ungu hundi a jaga kuno dino satisfaction kre aro kuno dino tamnai aje mosangmung gothok mung abo nukjagya oroi poroi leta pata manam abo simisi borong thani nuknai bahai manam se fainai hei ta borok bai tong abai kaise bahai fainai manam mani bahai borok avoid klainai okay ini kema borok proud dongo ani nok tongo ani rang tongo ani position tongo tongoi mano but nini je behavior nang je buma bu phano kok khna yang mani mane buma bu phani kok khna yang mani buma bu phano reject khlai mani okay a jaga no nini joto tong mani bebano kosagoi thang pai bayo even tabuk to sungnugo buma buri chengkha bufa buri borang khang ka tek to nangjak layo buma buri chek bufa jefru chakrango okay umorngi phayo buma bufa apur pojangjak layo tek to nangjak layo besa tomono khorong ningke jonawasa hadi layo he nungnai dik angnai menglak ang pailaya tomono besa gobang kha to tebung kha bobo nailia aba hairok nukjago bebak family hoya gobang kukna aba haike nukjagoi tongo jefru buma bufa chakra ongo borok hilik jak layo asike hilik jak layo even जों आबोन बागैनो गोबां कुक tamnai as a old age home
जाग्रा बरफ तंमानि जागा आबहाय गोबां सोनामजागै दङ देश ताबो संसाराव बुसारक बुमा बुफानो यागारिक लाङो यागारिक लाङा बागै तामो नायनै करिंगो हाके आबहाय के गोबां मा ओल्ड एज होम रक सोनामजागो नाय ताङि अकबर तिनि साजागै दं डिसिप्लिन हालेलुया डिसिप्लिन तमुंनो nini life तमुंनो nini life नों आ फोरोंजाकबा रनो गसिना नाया हनके हालेलुया आ फोरोंजाकमा रनो नों तमुंनो एक्सेप्ट खालायनाय मानिया हनके आ फोरोंजाकमा रनो नों तमुंनो हिलेक जागो हनके के बन्दनो ते आ कप्लाय थायो तुनुरि मानक्ला आबुनि बागनिनो नों तमुंनो borok ngino asai kya hangke ba nini mafa no neng bórom marnai nini mafa no neng respect marnai te borok je phurungmani a kaplai kok a borok no neng accept ma klainai hallelujah naidi whoever learns from correction is wise je borok phurungjak mao haike ba ama haike correction khlai ama haise hini sajak mano gosi nai manai ro a borok se right a borok se soy wise person rok sian kereng rok sabo phorongjak pro tek to nangjak ba bwtwi rok sian kereng rok tamo phorongjak mano okay nilar ke khlai saka goshui nau okay ao je pro correction khlai jago maybe abo loko hongke lasima singsangai mano tomung na direct saja kangke nang hard hayengi mano but correction abo belai tough okay borok goshui nanani but je borok goshui nai mano je borok accept khlainai mano correction khlaijak mano a borok kun dino bini life of failing ya khaksang ma tong thok ma alai da simisi hallelujah praise the lord abuni bagani faidi serengnai yang layana ma phana borom rana yang layana ma phani kok na yang layana kaitor hamzago sengno asike hamzago bosone kibiya bosone yakariya nini okra sakra jepro no direction ro musasuk tamnai phurungo nung saimandi abo nini kahamni bagi hallelujah ini gongma cherai ro jepro okra bai samung dagi jago pa anomang hunlayo actually a okra tangi no dagi hinke jate nung a samung no serengtheng jate nung a samung expert engtheng hallelujah gongma borok tamujak lai patang anomang tangan abahai ke dagi saknangya cerai abahai rok ni wansor no actually as abahaya jepro cerai pro samung dagi jago okra rok bai apro abahai feel khlayo but ama ke dagi jagma bagai abahai ke samung responsibility rejakmani bagai tini ha samungo expert ngo skill ngi thango abun bagai tabuke o dara ana pro hai mani ang nijibo abahai ke no feel khlayo abo ba ano phurungna bagai sibla samung bagai taw hambai maru tomuna jora samungna ni afari hangke a samungno khlai di hinyangke anga samungno rengla kamu a samunga expert rengla kamu hallelujah praise the lord tini same poito bahaino tini kengma borok poito tongo hono ba poito basaya jisu tongo bo hono ba jisu busuk je phangana abo saimanya kaitoro honi sawo but kaitoro je busuk phan tong abo saimanya hallelujah ambagai tamang problem kelai ke yang waisang layu bemaro kelai ke yang waisang layu poito jisu kaitoni nukung ni henmane aba ereng ko geble kaitoni nukung man tamba bebak ni source kaitor nang kaitori nukung ni henmane meaning tamo bebak ni nangmani kaitor nai kaitor roi tongo hallelujah kaitori nukung ni henmane tamo safe and secure hallelujah praise the lord naidi sing bufang fangsa kra kotorma manke bahai matong ganao bufang maya taborom di nobar kotor phai tongka pala rom di bufang ya pano pala phan kata sorni pala tong kaijak nobar shiron ship sawi tongka kobonis tongka azorao nang ganao pala manke tamongnai khom ma tongya da tagle ka bagoi tongi mansi nai nobar phai pon tayang kobon liya aka pala
Jikon sa pala sorni pala fanangka abo manmani baise an nobar kotol phaipuru kobondona nai tongkha no afru nung safe secure feel khlayo hunke nabuk nung je kaitono okay babu hni saiman kha je jisuno subraiyini gosimani be khabai poitu khlaimani bai nung je kaitoni nu khungning kha a kaitor a pala ni slaipano toru a kaitor sungsano sanamnai se a kaitor nona no langmara nai se a kaitor no tini nobar shipsari tono a kaitor no nini nangmano supungi tongo a kaitor zlogi tongo ke tamni bekha odru modru tangi nini bekha kebangma ngi thang je pro problem phayo tangi nung choi point saimeda nini kaitor nini babu logi tongo hallelujah praise the Lord kaitor belai ke kaham kubui no kaham bo hamza go sungno abon bagino akai doni hamzak mano nangte bujina hangga ke boje phorong mano nangko sina nangnai hallelujah angno khibiriya ya kariya ni sau so nang abon go sina nangnai jesuk pun problem paidi kai to nang khibiya ya kariya hallelujah angse ni tong thai kai to sau so je jaga kai to sau chini no kai to sangke ba chungtang ni bagi bakha utru modrong nai ani KOK se nini kati mong ni sanable kaito ni KOK rok se kati mong sini protection hake tam ni bagi le nang choi phoide tam ni bagi nang asake 1000 tam ni bagi nang asake tam nai kaito ro tong te yang waisa sabona asawi tong nang bo borong na nai dugui tong nang biang phasing nang setting jagai tong des ni bok kunao nang thangnai ni protection ni bagi abai mungsa thai krei ni protection ni bagai kaisanung safe and secure abongkha kaitor hallelujah praise the Lord aboni bagai no as I learn your righteous regulation I will thank you by living as I should Psalm number lobmung 119 verse 7 lobmung 119 ni chapter lobmung number 119 verse 7 tam sujak tong as I learn your righteous regulation I will thank you by living as I should hallelujah jeng tabuk kaitoni a asuk dagima kaitoni a promise kaitoni kabang machini langma kaham khlai marong sung saiman khaba jeng aron tong layana te kaitona hambai layana takutuli yang wiang kaitoni promise enough kaitoni dagima enough kaitoni phurungma enough kaitoni a protection enough kaitoni supply enough relax kaito logi to hallelujah khanata mungnai saimenya tini tam mungnai siru saimi ase ka wana mani baile tam solution phaya tongba relax hallelujah praise the Lord instruct the wise and they will be even wiser ni so sian kurungno tebo phurungdi bo tebo sinai ongo hallelujah teach the righteous and they will learn even more asoi kaham no tebo phurungni bo tebo kaham no srungi tebo kaham nai but nai di siarong no phurungi manya butu arong no phurungi manya bo phurungjak na bo naya bo nono so ulta kuli ro nai butuana nung jesupon phurungna nai di bo ni na phurungmano gosina bo naya siana jesupon nung phurungi sirena nai di bo ulta nono so joli jak nai bo tob sina nai gla piaba sinai nung phurungdi bo tebu sinai gian galan nung tebu gian di bo tebu gian ganang nai hallelujah ambangino discipline na hamjak di phurungma na hamjak di hallelujah hage nung tebu srungi manai nobar shipsai tongo or kobang srungjak nai tongo kaidoni KOK sajagi tong kobang srungjak nai tong yapri nung jefru shawi tong kobang srungjak nai tong mai jefru nung sawo kobang srungjak nai tong chini life ni bebak step no srungjak nai tongo nini ganau suak nang lai tongo arabo srungjak nai tongo tamo abon nung khake borok tamngai walai layu nung ke tamngai tam srungnai ro aba ani bagiya
Tini borok abono a suwak no logisyon klainai ma bagay walay suglay englayo. A drugs no logisyon klainai ma bagay walay suglay englayo. Nok sok sa zaglayo. Ngan nang tam serengnay aro abani bagaya. Tini borok at suwak at drugs at kabang masamung sitra nang mung sitra tomung sitra tong ma bagay nukong oray poray yang itongo arabo nang mas serengnay abani bagaya. Bebak step no serengzagnay. Tini kritam o bondeng ka mo nang nai. Bo drugs ang ka mo sanay. Bo walay ang walay nyai. Bo beriti khar ka mo kharnai. Bo divorce ka ang divorce nai. Abron nang serengnay ba. Bo divorce tangi yang. A divorce ma bai bini nukong tamong ka. Abon nang saimandi. Ka saimani nang tam klainai o abani nukong ng lak. A divorce ani bagaya. A walay shuglay ani bagaya. A samong shitra ani bagaya. A tomong shitra ani bagaya. Nang mas serengnay every step. Nini life ni every step nang mas serengnay. Bebak no serengzagnay tongo. But borok se mayamnok mayamno serenggo. A mayamnok mayamno yakare kaham no yasagya. Tini kema tamnai takaisa. Dol sitraw kalai kangke borok mayamngo nisa. Tabu nang tomung no soy no serengnay borok kangke nang adol sitra tomung sitra tongmal nang serenglak kaham na nang serengnay tanghin male kaham tam nang saiman mani bagay jepro sung jishu bai kerengo kahamok sung jepro jishu bai kerengo ktharo sung jepro jishu bai kerengo excelleno sung jepro jishu bai kerengo borok ktalango sung jepro jishu bai kerengo kaiton no kongningo o jishu bai kerengjak a unite engjak borok bokun dino jese position jese thayo any circumstances desni jese kuna phanang de bote bini sini mungno selaya bo jese singho kholao phano bo sebungnai jese tomung sitra jaga phano bo kaham ke tongnai tangi hinmale jishubai kerngai soisho borok katalung mani bagai haleluya tamang khaba tongai manu sangsar tomung sitra kabangma nang to jishubai kerngai borok katalang khable nang le tangaya tomung sitrano nini klainai ba nang le tangi tomung sitrano nini klainai nang ngi tongman nini ganao suang nang nai kebang ma biri nang nai kebang ma draksa nai kebang ma ngai mano oroi poroi kaglai phule kebang ma nang le tangi serengnai abono nang le tangi nini klainai abono tangi nini klainai haleluya among in a challenging life. Nini sinimung kaitoro se sengsaroya. Neng kaitoro se senamjago. Abu similia neng tabu saiman kha nini bagai rohormani lama Jisu Kristo se. Aka alama bai neng kerengka tabu alama neng himi tongo. Je lama himi tongo Jisu Kristo nini lama hani neng saiman kha alama on tong sidi. Lama ni tam khol sidi. Hallelujah. Zephyr khabrum tongo, line of khabrum ke thick tongo, line ni fatara thangkan ke disqualified. Sundung bo disqualified na ta thangsidi. You are qualified person. How? Because you united with Jesus Christ. Nini union tabuk sabai Jesus Christ bai. Hallelujah. Amahai jaga nang ta thangsidi. Abo bai nang bipodok klainai. Hallelujah. Kaitor kaham. Abuni bangan sengte menugo, leave your simple ways behind and begin to live, learn to use good judgment. So, Proverbs chapter 9 verse 6. Leave your simple ways behind and begin to live, learn to good judgment. So, as the kaham judge klainai. Hallelujah. Thaiswkangrok sama haino. Tongi manu kebang ma. Nengke azagan tong leka hamono. Nini sini mungno nenta selai. Hallelujah. Praise the Lord. Every time bebak zora wono. Saimandi neng cuk na hanisi. Neng kaitori nukung isi. Tini borok pogoi thangjago boje cuk na hani. Tini borok pogoi thangjago bini babu se kaitor. Hallelujah. Nai tangi ang okong sawi tong. Tini kema bo obro misinterpret kayo. Ani babu tong te ang tangi babu te nong. Jini joto ni sungsara babu tong. But o joto borok do phani babu kaitor. Borok do phano sranai tong le. Borok do phano sranai tong le.
Asnamnai sabo abo kaito. Borong mukhrani phayable. Mukhra gobang ma tongo tabuk. But mukhra borok dang khaba. No. Borok no sanamnai tongo, borok mukhrani khaya. Sungsar no sanamnai tongo, o sungsar haino niji sanamjagya. Bebak no sanamnai tongo. A sanamnai no sungsaiman ka tabuk. A sanamnai no sungsaiman ka tabuk. Sabo kaito. Hallelujah. Bebak nukjak mani nukjagya, bebak mani no sanamnai sabo. Kaito. Abuni bagino, my child ni saw Proverbs ekni Proverbs chapter 1 nita verse 89. Proverbs chapter 1 verse 89. My child, listen when your father corrects you. Nini babu jefur furungo khnadi. Ani sajat. Nini babu jefur furungo no khnadi kini shawajagaw. Don't neglect your mother's instruction. Nina ama je ase kebang ma kok tang ma tang sa nini bagai samani abono nung sak nanya tang di. Nini ama nini bagai tang ma tang sa kebang ma kok samani furung mani abono nung sak nanya tang jak di. What you learn from them will crown you with grace. Wow. Je nini ama babu chini ama babu chungno je furung mani a kok thairok abo khairok mani motok se chungno thubruwo. Chungno biporni yakni se phiyogo. Chungno kebang ma hamiani yakni se chungno yak kagri tono. Abuni bagine jepro ama hunjaknai babu hunjaknai chungno phurungo. Afro nung abono saknanya tangdi. Abono nung accept khlaidi. Abo khairok mani motop no thubui namani se klayo. Jeborok a khairok mani motok. A grace no. A crown of grace. Abono thubui na yarok. Bipodo klayo. Grace ni opposite tamo ba. Khairok mani opposite tamo ba. Nasler mo. Kirima singsa. Okay. So aboni bagay no. Nung bahay no a crown. What you learn from them will crown you with grace. As a grace, as a khairok mani, as a motto. About every movement. Haikaba every moment, haikaba every step, bebak second, bebak zorau nang nango. Even sung efficient of pori kitam no, mafan ni kok namani, mafan of bórom khlai mani, umor kolok onghunisao. Hallelujah. Tini kema boro umor kolok tong na muchungo. Osung saro degui tong na muchungo. But tongai manya, reason tamo, mafani kok no khanaya. Hallelujah. Sabuni bagino nung nini ama babu sung jepro chini baba ama babu ni kok khanao khairok bani motok sok payo umor kolok chini ngi thango. Amen. And be a chain of honor around your neck ni sam. Hallelujah. Teitamo ung anje bórom amo kotogo kanjak ngi thango. Je borong mafani kok khananai a borong ni koine ne a borong ni mukhang ni aje tapnai glaze dan jinai aje khaksang ma a borong ni behavior rok abo mung sabai compare khlai manya abo hai borong ma malai khanana chibai re ma bai kok thaisa thaini sama bai na khaksangai thango reason tamo a borong thaniwo a khairok bani moto a borong ni thaniwo aje tapnai bórom ni malak kanjak tangai mafani kok khnamani bagai. Hallelujah. Praise the Lord. Tebu kutuke meditate khaide nang tebu bujui manai just live te phaimani ba sukrubui sanani haikaba gana asuglai salai mani ke tebu interesting o tebu bujirai manlayo so je khnamani omorokno tebu meditate khlaidi kaitor be kok shadi agen nang tebu kutuke bujui manai. Hallelujah. So Psalm number 25 verse 5 sung japro poriwo. Psalm number 25 verse 5. Lead me by your truth and teach me, for you are the God who saves me. All day long I put my hope in you. Nini khatungma, nini ashama, jini khatungma jini ashama kaitor
nani nangnai. Amen. Tang himale ozagawo as a psalmist, the psalm no suinai tamsa lead me by your truth and teach me ni sao. Jepru Kaitorni akubui. Jepru Kaitorni wngma chini thani kupulung. Afrutamu hingke jeng save ke tongimano. For you are the God who saves me. Safety. Tháiswkangrok sajaka. Safety kaisa jagano tongo abo Kaitor. Hallelujah. Safety kereng sa thayono tongo, kaisa thayono tongo abo ka Kaitor. Amen. Amo bagino seng robur sablayo na. Subray se ani mera wngnai kaham hakhe ani wngma bialo klaya tlango kupulung hafaro. Yes. Muragui mannai safety ke toni mannai alai daka toni mannai bebak nangmarong supungui mannai khoroksa susuno kabo Kaitor. Ama babuni kok khnamani bai chini ama babuni seng kok khnamani bai se hasuke bórom sokpayo khairok mani motok sokpayo ongmor kolok ongo khaksangai mano samung sawo hunke tabuk same abo haike no jeng tabuk joto ama babuni ake joto borokni babu joto borokni subrai joto borokni Kaitor. Kaitor chini soi babu no seng bini kok khnamani bai bono bórom romani bai bono respect romani bai PHRWNGMUNG life. Hallelujah. Ambagino or sabungrok feel khlai sabdi bwtwi sabdi very kind of meaningful. Subray se ani mera wngnai kaham hakhe ani wngma bialo klaya tlango kupulung hafaro ano tui dulo tui bu hafar tui hangsa zani folano. Hallelujah. Soisa jasnamo ani wngma no boni mungto ni bagai. Amen, amen. Kaitor belai kaham. Bukuk bai jesuk pano sadi kaham no explain khlai bai mainya. Hallelujah. Praise the Lord. Jesuk pano nini life ho. Abahai problem pano paimano. Bekto zungjal kabang ma paimano. But nasik ma rukthar ma abo Kaitor wngmani nangnai. Sungsar faisingo nasik mani bai rukthar mani bai nini life solution sokpaikla. Solution khoroksani thanin tongo sabo Kaitor thani. Hallelujah. Abun bagino oro samung bahaino ang belai keno atap nai khom matong. Ang hathai bukhago mokong Kaitorni Chuba mung boroni faino Subraiyungno ni se fayo Chukha bai hano bonusnamo Nini akungno boninang narya Ninang klai thangya Israel hano wngmai Kaitor si tongo tuya. Nasik di Kaitorni faisingo, rukthar di Kaitorni faisingo, asha di Kaitorni faisingo, expect khlai di Kaitorni faisingo. Nini yapri ni nanglak, nini yapri kun dino ni nanglak, nung zungjalo problem khlai tonga nanglak. Tang hinmale logi Kaitor tongmani pale. A Kaitorni a great protection. Asorgoni hazar swari rongno rohori Germany protection. Abe enough chini langmao, nini langmao ani langmao. Hallelujah.
Praise the Lord. 수통 통디 사부 세프게 떠니만 가이돌 스미시. 사부 너는 각상을 떠니만 가이돌 스미시. 마파노 보름으로 마바이 각상을 똥터고. 할렐루야. 마파노 보름으로 많이 바이 우머 콜록 옹고. 마파노 보름으로 많이 바이 삼몽사오. 하게 따보 가이도는 보름으로 많이 바이. 가이도니 꼭하나 많이 바이. 데이브 쓱 삼몽사노. 데이브 kaham wngna이. 데이브 함사작 wngna이. 데이브 excellent wngna이. Hallelujah. Praise the Lord. Teach me your ways, O Lord. Psalm number 86, verse 11. Psalm number 86, verse 11. Teach me your ways, O Lord, that I may live according to your truth. Hallelujah. Sadi kaito no anatebo purangdi. O kaito anatebo purangdi ni sadi kaito no. Akita mo. Tebo kubuyo tong iman nai. Tebo kaplay tomong ninani kanin nuksak nai. Grant me purity of heart, so that I may honor you. Jefro bekau tebo serai nai, sengsar kering nai, bekas sutrang nai, tebo kaito no bórom riman nai, tebo kaito ni kongin life of kupulung nai. Sengsar ni problem no ngoro tono, sengsar ni zengzalan no ngoro tono, sengsar ni kiriman no ngoro tono, bekau tomo no tono hunke. Saimandi. Kaito ni KOK kering ma bai tebo bipodo ng klainai. Ambang na excellent KOK, excellent promise. As kaitor ni a protection avrok no as haiman man ya KOK rok no kupulung ke chubui tondi. Jate jasuk pa na birman kotor fighting, jasuk pa na zengzal kotor fighting. Afro po ng kaksangai relax ke tongoy manay ja. Hallelujah. Praise the Lord. Abon bagan Jishu bo sawo sengsaro tongpuro oba hakeno bo KOK rkha te sengno oba hakeno invite khlai kya tamhnoi come to me faidi ani thaniwo ne Jesus Christ sao. All of you who are weary and carry heavy burdens ni sao. Apoza hilik tui lengzak bororo norok faidi ani thaniwo. Hallelujah. Jesus Christ invite khlai tong no ano chungjo to no tomono poza hiligi tongkha apoza horima yangi tongkha abasike hilika kuno khatong masa kerekia abahaino nang ngai tong abahay position no nang klaija khanke abahay kino Jesus no invite klai tong come to me Jesus sai tong ani thani faidi opoza hilik tui lengzak borogro nor ani thani faidi invite a invitation joto ni bagai aring zakmani akhorang abo joto ni bagai I will give you rest. Lenglamung Jesus Christ simisero iman. Tini borok salayo ang chakri man kali relax ngan hanai. Khorok susuk chakri klainai be kok salai nai di relax ngya thak sama kare. Ani rang tomuno omosuk ng khangkele ang relax ngan ani sao. Nai di rang ganang kabang mo tongo relax dani singdi. No. A rest kare. Akak sang makre. Ang kaizak hanggile tinggan ani sao. Kabang ma kaizak tongo. Kaizak mani bai simi kak sang ma sokpaya. Rang tong ma bai simi bu kak sang ma tong tong ma rest sokpaya. Hallelujah. So amuni bagay no sray indi. I'll give you rest. Jesus simi si nona akak sang ma roi mano. Christo simi sa tong tong nona roi mano. Hallelujah. A holong kitana na Isaac na abray. Haino se tomung shitrani bagay lasima singsa. Aboni bishingo se bothar jagna nai tongka holong kitar jagay. Kefal logi kire joto tongnai bebak no holong tui Isaac kitari bothana bagay. Tamungkha Jishu khoroksa tongmani bai. A Jishu ni KOK no ba accept klai mani bai. A kak sang ma peace bin thani sok bai kya. Ao tomung shidra to tongka. Haibon bororo ketam nai bethana nayo. Jishu ketam klanya nai bono nakari keta life rena musung jago. Ambagin thangni sumsok ta klai fisi de ni saka. Bororo ketam kha holong yakari makharka. Tangai sumsok nungmo klaya kongke bethadi. Nai nyamba borok muni shuba. Mungsa saya klaijak tongo. Kebuni sahosengli ya abrinya bethar nani.
same nini ani life babo hai wngnai sengsar jotono against wngnai nini bobo holong khidari bthana nainai bobo nono soklaina nainai bobo nono bigra khe nungna musungnai bobo nono hamia khe nungna musungnai bobo nono kaslenai naslenai kabangma hamia nini life khlainai aba hai musungnai kabangma gila ma tongo koroksa sosono nono hamjago sabo kaitor sabo Jesu Kristo borong ni hamjakma condition ganang ninoroni malia guli marok nono ustar ui lathi rui yakarik langi thangnai nino profit ngi tongnai bonono yakung phan slagi tongphainai nino profit malia bonono yakarik langi thangnai oboke borong ni nature but kaitor ka tamo always hamjagi tongo haki pili ni sawono jora tongsani khaki pili ni saw faidiani thani ni invite khai tongo kaitor sona hamjago hallelujah praise the Lord abun bagai saimandi nini poza hilegi tongkhana bemar na tui phanang khana nukhuni paile na tui phanang khana nukhungo kok khana laya buji laya divorce abhai kabang ma tomung sitrao klaijak phanang khana kabang ma walai suglai phan klaijang khana poza hilik sugui tongkhana engkha jengmane kha a poza nangta tui sidi rephai sidi jisuni thaniwo rest khlai phai sidi hallelujah take my yoke upon you let me teach you because I'm humble and gentle at heart. You will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light in itself. Hallelujah. Hadi kini sawo. A lengla mong ngo lengla faisid. Zia tongmani poza anu rusidik. Ang nana poza heleng renai. A heleng poza belai ken heleng. Teneng hak sangai lengla woi tong thogi tongi man sinai in itself. Hallelujah. Apoza heleng hanmani tamo. Jesu Kristo no bakabai poito khlai sidi. Apoza heleng hanmani tamo bonus subraiyungno koshi sidi. Hallelujah. Praise the Lord. Naidi Jeffro romdi nung romdi tabuk tuisabana nangi tongka. Ang nono chubana musungo tuisa bana nangi tongkha ang nono chubana musungo neng tomon ani thani phaya hangke but ang tomon nono bawi nai manya hangke ang nono bake tuisa par khlai rei manai hakchal ma tongte ana tuisa par khlai din ka bake khlai rei manai manya so neng ang bahai no tomon neng gerodik neng rekesa ang phainai gerena akpolang to neng gana phain nagrana ro puila Tini kuma borok apa sable punuk di do hamri di dano gang Kristen na ini so ang tomo nunu kangge sa poito klainai ini so okay poito mani meaning nugya phono nukha mainya phono mankha sokbai phono sokbai so a same faith by nang je pro jisu ni thani wo mungsa no phono wana yawi tension nang yawi confusing yawi direct nang je pro submit khlai ra phainai khlai sidani life ono samung khlai si apro khlai bano hallelujah praise the Lord a baro boso rishuma thage berei bonoga sugui tonglia bolukuno kirui tonglia bolasima singsa angjagai a bemar baike bohaino gsugui tonglia bongkhori phaikya lasimano lasiu hingyawi bongkhori phaikya kiruno kiru hingyawi bongkhori phaikya Lukutam sano babo wan suglia ongkhori phaikya saboni thani phaikya jisuni thani phaikya kok se salanya nanya ko prayer hani bo kono mungsa khlaina nanya ko dolai busuk simis rom phaiko asuk baise problem solve khak sangma kupulung tong thongma kupulung ngai thangka ora same okong sawi tong phaide phaigra na ban nang come to me Jesus Christ obakini invite khai tong phaigra na ban nang khade khaksang ya naidi le aleng la mung sodo sopai naidi ni thani wo hallelujah nini bekas already doubt nini bekas already confused ode ngno nya made man no manya abai confused rong ni bagai bekha odrum mudru rong ni bagai kai to ni hawa jaga grei bekha sutrang chrai hai koi ne bekha abai rong ni bagai kai to ni hawa same abai bekha bai je pur nang submit khlai re phainai jisu ni thani wo automatic Kaitor je musung jakmani bebak ni life ko kupulung klainai
Amen. Faidi apuni bagino a berino halong kita na bagai joto wngmani hai. Nono bahai no naslenai, jolinai, samung saya klainai, gabang manini against abai borok tongi mano. But logi jisu tongo. Faidi bini thaniwo. 12 বছর কাফরাকা আব রিসুমা থাকিয়া ইয়াংবো থাঙ্কা কেউ ফানো বড় হেল্প খাই মানলিয়া ওললে আবাহাই লেটা ফাটা মনাম সানাম বড় তাতন্ডিক সোসাইটিনি ফাতারো তনকা বড় রক আমাকে রিজেক্ট লাইকা বলো ফিয়াবা লাসিওনো হি냐ওই কিরিও হি냐ওই সলিউশন জিসুনি থানি ফাইকা দলাই বুসুক সিমিস রমকো প্রবলেম সলভিং থাঙ্কা नों बाहायनो जिसु ख्रिस्टनो के फानुगलाय करै सिङरो तंनाय रक अ जेनेरेशन बररक बा जिसु ख्रिस्ट चिनि बागैनो थैक्या क्रस साकाओ थाङै बासाका सालतामनि यागलो कप्लायके बुजाखा आबो बाय काहामंखा थैकसक खा बाय कथारंखा बो बिग्रां फायका बाय गनांखा नों बो बिश्वास खलायो पयतो खलायो आबो निनि बागैनो होनो हिंके सासिदि जिसु नों सानि सुब्राय निनि बागै आमल ब्रमनि लांमा खाकसांमा तंथौमा आमेन आगे तिना सुनो सितों हालेलुया Dini saya mano 15 tarik 15 so Sunday dini seng live ni bising di Kaitorni kok serang like ya but physically neng paina musungo naroi tong tayo dini 12 somoyo worship service tongo te Kaitorni kok serang lainai tomun zora tongo free ang tebo Kaitorni kok nango aba haike no neng decision najak ngke faidi manjak faidi Kaitorni kok te kupulung faidi Kaitor suna hamzago amen padi hambai ralayano father thank you nang tini bless like nini kok bai amun bagai belai tong thogo thank you holy spirit coba nangi logi tong ma bagai kaplai jisu ni mong bai ke afanin thani wo bebak ya fa te hambai ro amen amen so tina sanu siteng belai hambai tomun okok dini bagai belai important nang zakha te nangmani ungjak hangke ba nini takuk bukno bo share khlai redi takmala seng thangi to sawi mani ya sin takuk bukrong thani wo but mobile to jotoni thani tongo share to khlai rimam ble khnana khnai bin dai to but sung share khaira layana jate bobu khna sitang bobu slai jak sitang hallelujah praise the lord busy do thik ase goshi uina kha but share ka she khlanya bagile busy nangya share so mangke share khlai redi te kabang bor rok bahan saiman sitang ma phana borom rana sisitang jishono subraiyungno goshi ui am thangjak puno yasagai man sitang amen